إسامتي أوروتا ماكين أورو مال جرا جرتي إذا مسكينة جالت ده هو أكتر في لفت جيمس سينجان بكذا مارين قدان إنك سينجان سانو Cawaan kanatti aarii bakka nama biraa barbaaddataa natti fakkaata laayivii irratti galee nama moolallataa jira jedhan akka haasa'amaa jiru. Ibsa inshallah. Maayidika. Tokko kun fuula siimiti fuula kan nama biraati malee shooppii godhameeti malee kun fuula siimiti jedhaa jiru. Haa ta'u malee yeroo kana keessatti abbaan siimmoo deemanii qabrii sii daawwatanii jiru. የምትሄዱበት ሁሉ ልክ እንደዚህ አይነት ምርጥ አሰሪ መዳም ይቅጠማችሁ። ይህች እህታችን እንግዲህ ድረስልኝ ኧረ እባካችሁ ዝም አትበሉ ማይኒ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ ኮብሊ ቡሳ ጅረት ፈካቴ መሙጫት ኦብሳ ነማ ባዬ አርጉ እንደንዴሱ ኦብሳ ከሙጨቲ ካን አገሩ ዮ አገርተን ጀቹር ኬሳን ሃይናን ጀዳ ላይቭ ይረድ አረበና ተታው ኦሮታ ላይቭ ይረድ ረተ በድም ረተ አራይኔን ታውጣው ነው ያ ፍንጄ ነው ወጣው ከውሻ በቃ ሙጫ ከና ሜሜ ያዳ ጋፈኒ ጉደቴ ምንማ ከሚታ ሜሜ ሙጫ አባ ታው ጋፈ ጉደቴ ነማ ከሚታ ልቀቀኝ ሻባቴ በቃ ልቀቀኝ አባ በቃ ዳድ በቃ ደከመኝ itu sinjirtu ana ranjira ugara bichatu sinjirtu ana ranjira ዳውድ እኮ ታገስኩ እኮ እዚህ ሀገር ልጅ አይነካም ሲባል ይብስብሃል እንዴ አንተ ጭራሽ ወይኔ ኢትዮጵያ ያገናኘን አንተና እኔ ቃጄ ሳጅራ ዳውድ በቃ ሙጫ አጄ ሳጅራ ወይ ጉዴ ቀኒ ሙጣ ከላይ ወይኔ ጉዴ ኧረ ተው በእናትህ ወይኔ ጉዴ ኦሮታ አጄ ሳኔ ጅራ ሙጫ በቃ ዘራለ ዳውድ ኧረ ወልቲ ባሳ ደራ ረቢ dhugaa rabbiitu waanati adda kanatti buuseedha. Bakka ta'u. Waa tokko isin hin sobu. Dhugaa rabbicha waa tokko isin hin sobu. Ande biyya liqoon ta'u alqaso wayni. Walijji liqqaqqat. Bakka ijoolleen nazrii siluma akka kana gisee dhalattu keessatti garuu mo'aati keenya akka siin taateen guddiste bareechitanii asirraa hubachuu qabdu. Dhugaa rabbicha akka kana ta'anii akka kanaatu mamanii jireenyi jaratu mo'aatis akka kana jaratu akkasitti guddatte. Gisee guddatte kana immoo tuu deebitee jaraaf waan ta'e gochuu dandeessu jaratti deebitee waan ta'e goonaan kun kisaa jarri kun akkuma isin beektan biyyoota lolaan miidhaman keessaa jara tokko. Jarri kun immoo karatti waa argatanu hin qaban. Nyaata jaraallee bitachuudhaaf hojii hojjechuu hin danda'anu. Maaliif jennaan biyya sana keessatti loliisatu baay'ata. Yeroo kana keessatti maal gochuu qabu dirqama bakka karaa sooshaal miidiyaa kanarraa waan ta'e funaannachuu waan ta'e argachuu qabu. Yeroo kana keessatti immoo ijoolleen keenya akka jarri jaratti ciigaan jechuudha. Dhugaa rabbicha baay'ee garaan na gubate. Garuu immoo mucaan keenya Mubaarak waan inni hojjete ilaala. ሰው ናቸው በቃ ነው ይሉታ Mubaarak dhugaa rabbicha akka baja guddaatu isaa kennamuu qaba. Kana qofaa miti immoo jarri kaanis akka kana godhaa jiru. والله لازم حرام not good الله يوفقك يا رب والله يجي مجنون كلس مجنون يلا الله يسعدك يا بنتي بس وانا واحد الله يجبر بخاطرك خلي لك الوالده not good والله لازم حرام والله جسماني Mucaa kana immoo ilaalani. Ilaalani mucaa kana. ሁላችሁ ነው ተነሱ ኤፎ የኔ አባት ሁላችሁ የኔ እናት እናቴን ከምትነካ ማለት ነው አንገቴን ቁረጥ እናቴ ማለት ለኔ ምን እንደሆነች
እናቴ ማለት ለኔ ሁሉ ነገር ነች። ሰው እናቴ ከከነ በቃ namni jaalala haadhaa beeku haati kaanis akkasii rakkattu ilaaluun barbaadu kan nu haadha keenya irraa barannis kana qoy isaa miti oorota maakiin oroo maal jedhaa jirti maakii oroon akkuma isin beektanu ankaaniin lafattafe miskiina fuudheetan lafattafe jedhaa jirti ifiifuu miskiina ta'e miskiina jaaladhee kun akkatti hafe lafatti wallahi miskiina jaalachuun bareedaa miti jechuudha anama miskiina jeetiin isin galcha daha mooded hin labbatamu ifiifuu miskiina ta'e miskiina jaaladhee kun akkatti hafe lafatti wallahi hin guddistan jechuudha ammoo ka isin cabsa takka takkitti keessan jechuudha wallahi billaahi jechuudha hin guddistan amma fa'a obsi daangaa gisee dabareechuu abbaan fedhe fura namni tokko sodaadhaan rabbii xiyya malee garuu gisee hedduu nama gurguddaa jira taa'ee na laalaa nama gurguddaan na wajji jira nama na jaalatu jiraa fi callisa malee an isin sodaadheeti miti maanina maal faraa mizii midirlaay walitti isin garagalchee deema miidiyaa kanarraa takkittii keessan isin sodaadhaan arraba keessan hin sodaadhu ulee fiddan ulee keessan hin sodaadhu wannan sodaadhu hin qabu baraan iyyitaniiti isin dhiise jechuudha iyyitanii garaa duwwaa sanuu beelaanii maal jedhaa jirti akka nama waan gaarii nyaatanii iyyitanii silaa warri iyyuu silaa warra waan gaarii nyaatu miti ba የሚጮህ ዳቦ በሻይ እየበላ ይጮህብኛል እዚህ መጥቶ አንቀቀብዱ ቤላ ገራ ከን ኬሲ መጠን ሰገና እይታ ከነቦዶ እስቲን ወረ ረከቴ ቀርቃረሙትል ፈራጭ ወፍተንጀቹ ነመተከበር ገስቲ የነመተከንገልቹ እንጂ አንድ ሰው አላስገባም በተለየ ደሃ አላስገባም ሚስኪና hingalchu gasti kiye yoomille taatu qabadha afaan keessan bana miidiyaa kana qabata miskiina alasgabbam daa sidib እንጂ ምንም ነገር አይችልም በቃ ሚስኪን አረበ ማለ ዋታ ከይም ቤኩ ኢንማን ቤኩ ስላ ከረቢ ከደቱ ቀባስ ዱፌና አረብሰቹ yoongalcha kana boda khagifti khanu qofangalcha manaki umatti daa alasgabbam tujaara mana arabsu nagar rangize unta miski inuma nama arrabsuun harka jechuudha. Miskiina ifiifuu rabbii kadhatee hin guutamneef as dhufee na arrabsee akka guutamuuf barbaade jechuudha. Ka rabbii irraa kadhattee si hin guutamne maakii arrabsitee si guutama si fakkaata as dhuftee. Xillaa jam. Qoy uummata guutuu arrabsuun maaliif barbaachise? Kan si arrabsaa jiru nama tokko lama miti. Jara tokko lamaan sana akka arrabsuu dandeessama. Uummanni guutuu nama maal siin jedha? Waan laaluu dhabee miti kan inni sa'aatii 24 taa'ee si ilaalaa jiru. Ati namarraa immoo adda miti isaayyuu. Akkamitti uummanni akka kanaatti arrafama? Paliis uummanni akka kanaatti maaf arrafama? Bakka kan isin arrabse nama tokko lama miti. Maa inni uummata guutuu walitti qabdanii kan arrabsite? Dammoo ati maaltu keetutu jaaraayyaa miskiinan barbaadu miskiinan galchu. Yoo barbaadde nama si arrabse sana achi keessaa baastee akka barbaadde irra jechuu dandeessi. Waa'ee kan saatti nu dhibu isatu arrabseef. Deemis hin jenne bakka san maaree? Gandaan hin dhageessi jedhe sanoo? Yoom naan jettee? Sitti been turre wal? Yaadadhu akkamitti yaadanne sitti gisee meeqa sitti mira deddeebi'ee? Qoosa maal qoosni qaamaan bakka na ittiin beektaa? Kiyyaafee kan dhugaa akka ta'u hin beektu? Achiin dhaqeen siin jedhee jira siin dura jechuudha. Garuu jecha kiyya diddee jecha kiyya dhaga'uu diddee dhayite. Maa inni wanta akkana moo waan achii abdatte wayii qabda? Jecha kiyya dhaga'uu dhabuu kan kee akkas fakkaata jedheeti. Maa inni woroota wololaa jiru? Garuu takkana gosa jedhee takka yaadeen beeku garuu ammoo tachi dhabuun gati baay'ee na arsitee. Sagalee fayyama fayyisaa. Keeti. Amma sagaleen kee maal jette ibsa nagayaa miti fayyaadhaan lafti nagayaa biyyi nagayaa manni nagayaa ati nagayaa. Nagaa miti. Waan asin jedhu dhageettoon. Siin jedhaama maki.
naa jala jallisin tuffiidha. በቃ ሙጫዋን ከነቲ አሪ በቃ ነማ በራበር ባደታራ ነቲ ፈካታ ላይቭ ረቲ ገሌ ነማ ሞላለታ ጅረ ጀደን ያካሳ ማጅሩ ያ ረቢ ሰለ ጀላ ቀምሲ ያ ረቢ ሰለ አንጂ ድንገት እኮ ለፈ አለ ነገር አይደል ከደቀ አባክ የነገር እንደቀፍ ይፍሳ ኢንሻአላህ ማይዲካ ይፍሳክ የለመፋደ በላዱ ነው ገላገለ ማና እዚህ ላይ መርታ ጅራ ወላሂ አልሐምዱሊላህ ቀም نجلا قبض سيني والله نجلا قبض أكمل نجلا ضرب بفيا أكمل أنت بفيا في بني من أوار والله أنا مكيفة وي بني في ما نينجا لا تدري كفتك إن شاء الله أكمل إمسايات نجوا ما من كذا كم بفتي ولا زين جت لا وراني سلا كرر قدرت ناسو سري قد سري إفس أكيد نرجع نقول والله هذا أنتو نجا قبنا هذا إنجا أنا مرة كوي موج أتقوبك والله كان شرو جرا itu makan gen yes kira أنا في مسجد مكان بلس إفسا oh iya naga أكمل naga wallahi naga جرا قالت ساكم بيا قبدا jirra kuno galata rabbi fayyada alhamdulillah kama tajajjabata jajjaba na kuno galata sa afiyani fadan martu masha Allah kasa sikir gadi sa kanatin foggarina duga kanatin foggaram ne ati kanatin foggaram namni famous dubai yaba de mijan ala teke ana teke yagu dum be gora ba kama yali ala teke de yusim be ku yata usiyati metta sunna kuno marra ko bade mawal barra walla jechuun nama famous itti akkas mara sidir gadhu beektee namni famous nama akka kennaa kana laalu nuti sin hordofa malee sin hordoftanii ara ni la arta kala dabsi shabaka umati qoda jetti addi kana arte akkas buta akkasuma bade iflaan bootte taarikii nama umati qoda jedhame akkas qoda nama wallahi warrakkina bicuudha jedhame akka kana baame akkas taama akkas ta'uun qabu dhugaa rabbicha akkas immaa ta'uun qabu nam tokko kun fuula siimiti fuula kan nama biraati malee shooppii godhameeti malee kun fuula siimiti jedhaa jiru haa ta'u malee yeroo kana keessatti abbaan siimmoo deemanii qabrii sii daawwatanii jiru qabrii sii akkuma silaalaa jirtanu inni kan jiru jira bakka kan du'eetu miidhama malee jedha Oromoo. Akka jiru immoo rabbumti dhuguma isaa habaasu jedha. Meemii maadaam qimami jara jedhaman keessaa haadha kan bareedduu si argatteetu jirti. haadha olii kan jedhamtu jirti miti. በምትሄዱበት ሁሉ ልክ እንደዚህ አይነት ምርጥ አሰሪ መዳም ይቅጠማችሁ። ይህች እህታችን እንግዲህ ኮንትራቷን ጨርሳ ወደ ኢትዮጵያ ልትሄድ ስትል ኤርፖርት ውስጥ እንደምትመለከቱት ከመዳሟ ጋር በእንባን የተለያዩ ይህ ቪዲዮን በዓለም ላይ መነጋገሪያ ሆኗል። የኛ ኢትዮጵያን ሴቶች ጥሩ ጀግናና አመለሸጋ መሆናቸው ወንተ ከሲስ ጅራ ጉቱማን ጉቱቲ አረብኔን አረፈማኑ ስለማፉ ኤኒዌይስ ዋናችት ሞስን ታጅርታ ነው ሜሜ ኮመንት ጀለተ ነም ተቋቀነፍ ጌታዬ ድረስልኝ ድልሆን ማይኒ ድረስልኝ ኧረ እባካችሁ ዝም አትበሉ ማይኒ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ ኮብሊቡ ሳጅረት ይፈካቴ መሙጫት ጌታዬ ድረስልኝ ኪሳራ ወላሂ ኪሳራ አላተውኝ ማይኒ አሸዋዊ ቡሳረት ይፈካታ ጅራ መጉርባት ማይን ቡሴክ ኦሮታ ጨሉመ ጀተኒ ጃላላ ጅርቱ ከን
Maal buusaa jiratti fakkaataa jira mucaatti. Qaameeti kun. Dhugaa rabbicha qaamee maraqaneeti malee kun akka kanaa nagaa natti hin fakkaatu. Ishii wanni maraqane jarrisuun maaf dhaabbatanii ilaalu. Maaf hin dhaabsisne gurbaa kana. Tokko kanaaf hin jiru. Tokko kunoo akka kanaatti caccabe. Wayni sabu. Wayni sabu. Sibiila irraa waan hojjetametti fakkaataa jira moo qoyi? Jawwana akkas fidee birrii kaffalamuu fi dhiisnaan akkas godhaa jira. Isinitti hin fakkaatu birriin kaffalamuu dhiisnaa fi malee kun akka kanaatti nagaa natti hin fakkaatu. Ishi xalaata wayitii manicha jaarsaara jenna. Foqicha kana jaarsaaru xalaata wayitii. Tokko nafne dhugaa rabbicha hariinuu caccabeera. Hariinuu caccabeera bakka birrii miiliyoonami tokkoon isaa birrii meeqa amma? Tokkoon siikuu gara birrii 50 moo meeqaati moo Oroota? Oroota birrii 50 moo tokkoon sii meeqa? Ishi meemee bilookeettii meeqa baatee dhufe haa jennu? Bilookeettii 500 jennu? 500 baay'isuu 50. Kuma 25. Garuu birritti hin bicuudha maa birrii misaa tokkooti yoo. ኢትዮጵያ ኦኬ ሰላም ኢትዮጵያ እንግዲህ እኛን ዋለን ስሜ ኦማር ነው ስሜ ዲላና እድሜ 18 ነው ቋንቋዎችን መማር እወዳለሁ እኛ ከካዛክስታን ነን እሷ እህቴ ናት እሱ ዛሬ ልደት ነው 20 ዓመት ነኝ ይህ አዲሱ ቤታችን ነው እዚህ ሻይ እንጠጣለን ቡና እወዳለሁ ግን እናቴ አትፈቅድልም እኔ እንጀራ ቢወጥ መብላት እፈልጋለሁ ኢትዮጵያ መሄድ እፈልጋለሁ አቤቱ ተመዝግበሃል ኧረ እባክህ ኢትዮጵያ መሄድ ትፈልጋለህ እኛ ደግሞ እናንተ ሀገር መምጣት እንፈልጋለን የአክሱም ከተማ 12ኛ ክፍል ሙስሊም ሴት ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና እንዳይፈተኑ መደረጉ ተገለጸ። የክልሉ ትምህርት ቢሮ በበኩሉ የ12ኛ ክፍል ሙስሊም ሴት ተማሪዎችን በሁለተኛ ዙር እንዲፈተኑ ለማድረግ እየሰራው ነው ብሏል። በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን የአክሱም ከተማ የ12ኛ ክፍል ሙስሊም ሴት ተማሪዎች በሂጃብ ምክንያት የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና እንዳይፈተኑ መደረጋቸው ተገልጿል። ተማሪዎቹ ከዚህ ቀደም ከ8 ወር በላይ በሂጃብ ምክንያት ከትምህርት ገበታ ውጪ ሆነው የቆዩ ቢሆንም ትምህርት ሚኒስቴር የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ፎርም እንዲሞሉ አድርጌያለሁ ማለቱ ይታወቃል። ይሁንና ተማሪዎቹ በአክሱም ዩኒቨርሲቲ እየተሰጠ በሚገኘው የ12ኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና እንዳይፈተኑ መደረጋቸው ተገልጿል። የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ በበኩሉ የአክሱም ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል ሙስሊም ተማሪዎች የመፈተኛ አድሚሽን ካርድ ዘግይቶ የደረሰ በመሆኑ በሁለተኛ ዙር እንዲፈተኑ ለማድረግ እየሰራ ነው ሲል ገልጿል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኪሮስ ይህንኑ ጉዳይ አስመልክቶ በማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጻቸው በትግርኛ ቋንቋ በጻፉት መልእክት የአክሱም ከተማ የ12ኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ፎርሙ እንዲሞሉ የተደረጉት በፌዴራል ትምህርት ሚኒስቴር በመሆኑ የመፈተኛ አድሚሽን ካርዳቸው ሊዘገይ ይችላል ብለዋል። አምስት ዴቢተኒ ጃበከነ ፈተኒን በረተኑ ጃበከነ ፈተኒን ፈተነምተኑ ጀዳጅር ከሰቱሞ ጊዜ ፈተና ነከከነ ጀለቀቀበ ማፈከና ቴንሽን ይተታቱ ijoolleen kun kuufnaan ijoolleen kun waa tokko taanaan dhugaa rabbichaatti gaafatamaan zaratuun ta'e mana barumsichaa sana yookaan immoo timirti ministeerii dhuma ijoolleen kun kuufnaan timirti ministeeriin itti gaafatamaan fatanaan gizee jala gee wanta rinuu hafee jaraa fi mimmijeeffamu jarri waan kana dhaga'uu iyyuu hin qaban deemtanii fattanamtanu miti garuu biyya keenya keessatti waan ta'aa jiru hin beeku sagantaan raaf qabannee kanuma fakkaataa sagantaa biraatti ammoo itti deebinutti isin jaallatamtoota